大家平安，有着外多错kajam naman nama kajinana sulevat. Saka to错kajam naman orja sopina kaino cemas imazai toa tau cikere ni matai. Imazai toa tu saporo kato sepata sulatan, imazai toa tu saporo kato shiva karam pato 50 kato ita karam. Masanita imazai toa tu saporo kato 5 sulatan, imazai toa ita karam pato sebaca poro kato wuna makaran. 马太福音24章29节到51节，25章1节到46节。No secari watanga azwa si serapayan marka adaw ini ka suai ki misrman na adaw. Ilas ini ka uri temeral maraka videoan ki makro kemasi karbarban maraka nanamana mga i karbarban pinaka pupiso-piso ki margreg utang tazwa ki mapatsuna nga i karbarban azwa sinisa alay tua manches nazwa namasan nala kenua saw pau tazwa ai katsawan ana ala nga ki amao nga mapolat uri patsung angat tiamaju tazwa namasan nala kenua saw kata pitsuran saka kata liguan to na penaramo saka naibavaw tua erpus i karbarban mantences uri padapa pasiatsa saka uri semekau leti maju tua marka saskaulan i taribavaw di maju pusaino to nazwanga to uri mupu tua pinili ini maju marka tsau kemasi tua laviaving i te maza pate tua laviaving i te zua tua linaungan no karbarban ituru kemasi tua ichijiko kasyu to tua sini paputarban turu no merede panga azwa dicin sa po asaw kemelang monto pada tanga kalajaran zangan namaya uta no patsunamo to namaya tutsu kina kemudahan na penolat kimuna kemelang to pada tanga rawat sajo adaw to ipaling nga ti madu kono iwa wa penasatan no inyanan ka matsaya mapolat ay katsawan tutsu wa tsaw ki mapasusu marka namaya tutsu wa penolat ki mauri pa karbarban katwa kajunangan lakwa aku kai ini ka uri mauri lakwa nekano kemelan to ki nungida azwa adaw to ki no makuda-kuda adaw kumali ya marka saskaulan itari babaw kumali ya kenalak ini ka kemelang amin ti kama sa kamaya no kemelang no namakuda akina kemudamdan kati noya anan ki namaya uta aku si pancezan namasa nala kenua saw kate sangas tua temelep tua adaw na kemakan na temeketeker marka saw na puskecekel wala alay babayang pace tua sematara tua barkul ti noya tua adaw ini ka kemelakelang tiamaju temelep sa aludian mapolat pai aku si pancezan anamasa nala kenua saw uri namaya tua zua uta
Tazwa no I vavwa a manusa a alai ki arapi a masidil ki adui a masidil no emo a manusa a vavayayan ki arapi a masidil ki adui a masidil manasika kana paskedu ayatwa ini kamu na kemelang toki uri mancis nungida anu marairai kin menemu no kana kemelang azwa puuma to uri mancis nungida roma zemzem azwa ru sakau kana na pasaked saka ini ka penuang paling nuatsar sa cuma taya maju manasika timun uta kipajirewo para raut ayatwa no ini kamuna na kinemnem kikena mancis ana masa nalak no sau pai akiti mazwa na kemirange saka puwarong sa sekaulan mavana zwa pininet no tauki to uri kirarai to zuma sa sekaulan sa pasusu tua siparo arutan tua kanem no mancis tauki sa pasun tu sa sekaulan kisah mula-mula tua sini papu sensengan tia maju ki mangwa arawa sa zwa sa sekaulan kuno iwa ki paparangji angat ki maju nazwa tauki toa kirarai toa kini toyan ni maju lakwa no nakuya azwa sa sekaulan ini ka uri mancis kirimo aku tauki uri aya kinemenem sa kermi amarka sikata jaran sa sekaulan sa kakan sa teker katwa papura-puravan lakwa no ini ka na makin menem adaw no ini ka kemelakalang to uri makuda-kuda no jikang ki mancis to azwa tauki no azwa sa sekaulan pai ki pasarapai yang apatavu pakiamau to marka nami nangwangwaan sau au ki mau nganga ki paka aro ti anga toa alis izwa tazwa sipalavakan no semas I taribavao no aya namaya taichua tauchikar izwa zaman tapuru matsuvunga vavayavayang ana dimaja setua si sapui putinagian vai ka kisatsuvung toa uri putsekela wa alai azwa tiamaju manglima mamanguruan manglima papu varungan azwa tiamamanguruan na kematsu toa si sapui putinakian lakwa ini ka na pajere toa tinagi azwa tapapu varungan na kematsu toa si sapui ya putinakian sakatsu uta toa tinagi pini I kinralum manu ka gemalu mancis azwa uri putsekel pasa temezeng tiamaju mapolat sa kataed manu ka kawichikadan nga no bengin izwa timau tau azwa mancis azwa uri putsekel sasavu sano kisatsuvung timaju ayam tazwa azwa marka vavayavayam patseke damapulat sa patsaing si sapui azwa
tia mama nguruan ibu tua za tia papu varungan ruvadi yamen tua tinagi uza uri mauvu tanga sania si sapui aya temavura aza tia papu varungan ini ka nangwa ini ka uri sensenga tia pangapangelen ania tinagi tanangwa vekemuna sematwa pavuli sanu vulin tua nimun ayai pai ka vai ka beneri tia maju dimalung izwa azwa uri puskel azwa na maka padira babayan cuma kiciur tia maju ki upu tua puskel sa revi yanga padi manches tevril azwa marka zuma babayan sa ibu tauki suulevu amen ayaya suulevi amen ayaya tevrai noa puskel lau alai tia maju ini ka kena kemelang angata tia numon ayai au pai kana paskedu ayatwa ini kamuna kemelang tuki uri majalung nungida azwa adau tukinu makuda no jikang pai azwa sipalavakan no semas no ya namaya taichua tausiker izwa za tauki uri vaika te ala daule na markasa sekaulan sa paparangzan kini toyang ni maju pai sikirang itu sawan no ta tara macicidilan sa pavai tia maju tua paisu paparangaz amacidil pavayang tu 5 kuzul amacidil pavayang tu 2 kuzul amacidil pavayang tu 4 kuzul sana vai ka ti ala azwa tauki azwa pavayang tu 5 kuzul si vai ka akirimu siubai sa putan uta tu 5 kuzul azwa pinavayang tua 2 kuzul namanya uta putan tu 2 kuzul lakwa azwa pinavayang tu 4 kuzul vaik sa karim tua ipu sa suli azwa paisu no tauki pai ka soyanga manche zanga azwa tauki no azwa marka sa sekaulan sa pasasupu anga ka titia maju pai manche azwa pinavayang tu 5 kuzul ana kematsu anan uta tu azwa ta 5 kuzul sa ibu tauki su pinavayang akan tu 5 kuzul pai pasunu na putan akan tu 5 kuzul aya mano ibu azwa tauki ya nangwa sun saka na kemiranges sun sa sekaulan nuka kedi na kemiranges sun au pai uriku paparangzan sun tu liau taliau pancizuanga sasu kisah selang marva tanoken nasu tauki ayaim mancis uta azwa pinavayang tu 2 kuzul sa ibu tauki su pinavayang akan tu 2 kuzul pai pasunu naputan akan uta tu 2 kuzul aya ibu ino azwa tauki nangwa suna saka na kemiranges suna sa sekaulan nuka kedi na kemiranges sun saka urikusu paparangzan sun tua tariau pantizuanga sasu kisah selang marva tanoken asu tauki ayahin pai mancis uta azwa pinavayang tu takuzul sa ibu tauki kusu kelangan tu na remineku tesun nuka ini ka sun tinarman kiinuman sun au saka ini ka su sinivusan su puing uta au marku taken saku vaika semovel pitua ipu azwa su paisu pasunu azwa su paisu aya uza azwa su paisu aya
temavra te maju azwa tauki tisuna na kuya saka marupi ya sa sekaulan kemenangan ngasung pai tu kiinumanan akan masih tua ini kaku tinaraman tu umupu-upu akan tua ini kaku sini vusan saka kana su cinuki nganga azwa ku paisu pasa gingku apa te mance zaken kana ku inara panan anga azwa ku paisu patela alak ayain pai arapu akemasi te maju azwa paisu sa pavayan tu azwa izwa paisu takurau ayatwa ati manga izwa ki pavai pakariau saka na mangwa malavalavad anga neka ki arapi kemasi taya maju patela nanmana manga ni maju aichua ini ka na kemirangez anama kirangez sa sekaulan bersana pasa sasau i seremareman kita lujuanga mau aung paka arota ita itin tua alis ayang no kisang huanti namasa ngala kenwa sau sa curi maraka sa sekaulan i taribavau manches uri amira janga itua kateriguan irajan ni maju ana cawanga ai kacawan uri maupu-upu sema te ayau te maju sa patatu kudai maru rupa uji-ujipi tua iu katwa marka patatu kuda tua marka kaki uwalan iu katwa maka gado-gado iu au kaki uwalan iu uripi ite kanavanan maraka gado-gado iu uripi te kabrin tua zwa uri ivu azwa huangti tua zwa i te kanavan timuna pinapu mangwaan ni kama kelu samazao itua pinalavakan no semas pinadire tanumun akemasi tua binatsan tua i katsawan ayatwa ka matsulakan no pinakanakan ka mausawakan no pinatekerakan ka teala-alakan no pinakasyulayakan ka namarivunayakan no pinakawakan ka saituakan no kinilaraingakan ka irusungakan no linizawakan uri ayain uri temavera te maju azwa nangwangwa sau amaya tutsu marerai singdanania pinatsunan tu matsulasun sania su pakain singidan ania pinatekeran tanusun kana mausa usun au singidan ania pinatsunan tu teala-alasun sania su pakasyulai singidan ania pinakawan tanusun ka namarivuna yesun singidan ania pinatsunan tu saacutusun tu irusung sun sania su dizavi uri ayanga uri ivo temavra keteya maju azwa huangti kuno ivo penas tan aichu namaya tutsua no kinudan paslin tua maciti la tala namasam paru-parutan aku betek marutiaken nanga anu pinasling uri ayai pai tajwa uri ivu uta timaju tajwa marka ite kavril timuna kinuyas no semas baiku itanuaken sano sajwa ita sapu ini ka maavu-uvut mavana pinadire
dari Satan katua marka sa sekolah ni maju. Ayat tua ka masulakan ini ka kenano pinakan, ka mausawakan ini ka kenano pinateker, ka teala-alakan ini ka kenano pinakasyulai, ka namalivunayakan ini ka kenano pinakhawa, ka saituakan ka irusungakan ini ka kenano linizau uri ayain. Au uri temavura jamaju uta amaya tutsu marerai singida nania pinatsunan tianusun nama sula nama usau ate ala nama rivunai sa itu irusung saka ini kaniasu pinasli uri aya uri tevarai noa huanti maya tutsu kunu iwa wa penas jam aichu amarka namaya tutsu ini ka no pinas lin tua masidila tala masam paru-paruta na ko vetek marutiake nanga ini kano pinas lin uri ayain aichu tiamaju uri semazua itwa tatavungan nekano papatezuan au azwa nangwangwa asau-sau uri sematwa katinasya nekano papatezuan ayat Yesu aichu kainoa semas saka tuswa ka zaman-zaman asinipu paporingo tanujen asipada zakat tanujen警醒预备等待耶稣的再临，我们都需要自己做好准备，没有人能代替我们做准备。换句话说，我们与耶稣的关系需要自己建立，没有任何人能代替我们，即便是我们的父母、儿女、朋友，都无法增添我们的信。所以每一个人都需要为自己的信仰向上帝负责。在耶稣再临之前，我们需要像聪明的少女一样警醒预备，等候他的再来。在我们的生活中，需要时常祷告、读经、行善，在至微小的人身上警醒等待耶稣的再来。Sinaya papaulingao pada zakat tanutin nama polat sakatu saka zaman-zaman asini pakinim na tanutin 我如何警醒预备耶稣的再临？我如何警醒预备耶稣的再临？ Sinaya tanutin tu saka zaman-zaman aruta kin menemin saka kainuli 亲爱的上帝，求你引导我每一天来到你面前，阅读你的话语，认真遵行你的教导，帮助我以警醒的心等待主的再临。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama kajian nama selesai langa sumupu saka radu aisyota sinupu para mek ini kana marura ya caku sinupu lamuna pasuna nga gemalu to mana sini pada zakat tenua cema tu sua kini adawan saka latina na suleva tu sua kini adawan taja ping an